Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Joint Action Committee jong ki lightly kiseng, bakan top ye ka Gentia Hills Truck Owners and Driver Association, ka All Gentia Cement and Clinker Transports Association, bat ka Meghalaya Trucker Union. Haka khatnyau trik mutabana jilio arajar arpo. Kila let yekendo ya Commissioner and Secretary jong ketna transport jong ka Sarkar Jilla. Halor ka jingkantat ki board penya jong ki karkhana penmi dobilan ban pentrikam ya ka jingpenpena da ketna transport jong ka Sarkar Jilla. Unang yalam jong ka Joint Action Committee uba ni Damon Shulan. Haka jingkren bat kilat pathai khobor ulai tho ba nakaliang jong Commissioner and Secretary jong ketna transport uba MR Sandram. Ula kular ban simkhia ya kini jingpen sngau jong ni ka kanhon bat ula pentep ru shekinong yalam ba un sabtha ya Deputy Commissioner jong ka East Giant Hills District. Ba un khot yaki board penya jong ki karkhana ki baran hapo East Giant Hills. Bat yaki nong yalam jong ka Joint Action Committee. Hakini ki singi banwan na kabanta ban persengau halor kini kara jong ka Sarkar. Balapan bana ya ka dorket jong ki trok kabalong khandai tingka si metric ton na kabanta si kilometer haki surok rong. Sipau tingka si metric ton na kabanta si kilometer haki surok badang siang Maurya. Bat khatar tingka si metric ton na kabanta si kilometer haki surok khandau bakoru haram. Jingban yongi menta hangne wan ye kendu buat Commissioner Secretary nakadau ko bangi la yo tukun notification ngikwa ban pentrikam ke semen factory hakajing itu tukun notification koda ai de Sarkar hanre kene ka ke semen factory ko em haita ha rilum jantia ha iskasi ko pentrikam ye kene ka notification ka nagata kadaw ngi mutban lejban ni kendu wagi semen factory hanre ki pha digi BSF pha di CRP pha kumban digi pulit kiwa min mut lej ekran ki hakata garukom keban ye pembet ye gene ka kador katkumba ai ga Sarkar kador kalong gumne ka kabla ai ga Sarkar kalong khandai tengka si kilometer haga citon haga serok siang kasarok rong gumto tahaga serok mau kalong cipau tengka si kilometer tagalong ka hasarok khendau kalong khatar tengka si kilometer haga jeng sisa ngi kata kador kabem pat yahap haga jeng yedai begitu bang ngilak pak lepai ke Sarkar ke perpus kuat kedai banjo khat lai tengka haduk khasan tengka hande itu lele ngi kita kabla isu ke Sarkar ngilak pediang hande abang ngilak pediang ya kata keriat kuda ai ke Sarkar hande ke semen factory ke pentrikam su igini tanga ngideu buram hi ya ke office jongu Commissioner Secretary udah cimkiai gini udah ong tafisen si pembait keloi kini ban Pak Khut meeting udisi civilization ni pembait ta kata ngayoluti hakata yuk ban urlong hakata ka jentai sistem jong i kaliang jongi kum ka Joint Action Committee bagani company kelong adaman nadu khalai trik jong Januari arjar arpeu la pemi ke notification ba omdai tangi company long general notification ba kidai pentrikam ya garet kata kumong presiden mene khandai tengka ke kilometer ke siton andre hadu menta melu mela long tang sau tengka siteng u company ai kata ru teng pengkiu teng punher claim da ya thu shwa yangi telada ka Sarkar ka simkhia ya kene ban pentrikam kalong ka suk yangi bat ka khamsuk yangi ban tray la shai la sngi lene ban yadai bat ketu company tungi sngo si bagane company berobor ka long adaman la kanu korkom bangi kren bangi kwak ban ni pembet ru teng kimwan se meeting teng kisu ngap kumne kumtai tengah kermen ba lengba ka Sarkar
kan simkhia ya kene ka jingdawa jongi ba ka kene company ka badon po rilum jantia jongi kan pentrekam ya kene ka dor khnang ba u jaj benriu jongi unya im nang ne sekman menta ula kular ban simkhia ya kene uang ban ni pembait bat ki cement factories baru DC unai direction udisi bangini kenduk la chales ni kene po sis ngi arsnya ha ngila ong ngila ya kenduk ro tang ba ki yaj ba kenong rim em adu mentang ngimyo ya ke notification na government dega government kanam ai notification direct ya company barabar hi ka sarkar shin ba ka ai notification ka ai general ba ti ki shu ong ni hakta ki shu ai daw kumta bagi claim ai ke notification sengi claim ai ke notification sengi hi kene ji si jungi kamdai ke badang menta kene ji si jungi kedai ke bla slamba nadu arjar khat nyau ke jingi ki jungi kamdai shu bakai ngilai ki ngilai pensangai iki drop ngilai keren bagi cement factories nadu arjar khat nyau hak bagi don lang ba me clear truck union baga jantia truck owners association te ngilai ju keren barbor ya kene ke jing ke bangi yo kolong baik ba kini cement factory long adaman ya ke bangi bu king ong ba pek la don gani notification ba pihak ban pentrekam ya gani handai nak liang juga cement factory ki ong ba kani kamla ban pentrekam yang ni ha notification pi ki la tho ba kani kan notification ki la ai ba it is for goods carriage ke jingkeli menta kolong ba hatu goods cement umdai mau goods what is cement is goods or it is essential commodities lani it is more food product habangi on goods ni haban berkat ba ga goods kedega general term jong barkhoj anything can be goods to cement is part of that goods kan te dau cement factory ong ba kani ko notification ke baki tho goods kam apply u kata kamut uhab an ano ingi da definition ke ba goods kamut you namar ngiru ngi suthui khendiat sipang ke tin phareng ke ba on goods mut general goods til dau ong ba yangi ba goods kamdai na matau semen de ni kerpat ek semen company ru bahkan ai ya kata definition goods mut uyu ke yangi ta de bai pi hadu mata ka baikit jungi nang te na po lum sinong ha po slong ka poi tang nyo spa tengka teng ndriu spa san phau ka bala kiu nyo spa san phau mental dang yo da gani garit ka bat mai kat kum balai ka government ka bu kendai dengka ha ka surok rong ma balai ka bu namar ka pej ya ke jingkiu jung petrol kape ya ke jingkiu jung ka dor jung ka permit petrol bat diesel kape ya kita gidor bor khoj menta ka jingdu nong jungki ka long ba lada ai ya gani ka dor ka ba menta na ka nyau tengka sya khendai tengka mut arngka gila du nong pil da ngi ket ha ka dor nyau tengka ka e ka ban sa bade ya ki kun ki ti jungi bade na ka liang jungi ki ba bu trok ngiyo ar hajar ka ngiyo nong ar hajar ka na ka wei ka trok ka bangi ken kata ke arah hajar ka ngin penlut hak bai tayar na ngin penlut hak bai repairing jong kotrok na ngin penlut hak ban penbiang ya kabam kadi jong kikun kiti jong ina kata dai gawe gijing keli mata lada ka pentrikam ya kani ka dor ka khandai dengka kumbu presiden mana kadang duna ngidiman khalai hadu khasan ka hendrai to nging ngap ya ka ba ka sarkar ka bata ngi ngin kompromis ya kani to ngin cem ya kani khandai dengka ting kerpar ya cement factory bakin pendon kam ya kini kedor ke ba kat kum ga jing tha jong government ga hingi ngila announce ka indefinite strike lada kim sngap ya kini ka bangi diman mengi ngin ong baik ba ke indefinite strike kan ya baik kemat kata dai goi kathom ngila ada penbena ha ga khat santrik u benai uni benai namar ba kibriu jungi dang ti kila ya strike ka kom strike ya kini mata kolong be in a democratic way kabundan kanu ru kaban pen mensau ban pen mong yagi kali ne yo brieu ne yo driver namdan gum kata kalong be democratically ni ba ginu ba pen keng ni kren ni pensai tu driver ba pet kani kam dei na banta ka strike ndai ta na mata jungi ndai ka debet na mata ka state Meghalaya as a whole hi kani ki jingkit simen ndai bang ye kren tang na mata kini ki paradok persnam jungi badon na Gente Hills kani ka kuntop lang ya bar khaj kari khasi jungi nadu na West Khasi Hills syadu cha East Khasi Hills syadu cha Gente Hills na ya kren ya kata bang on na Gente Hills ne na po East Khasi Hills kani ka kuntop lang ya bar khaj ka ri khasi jungi te kawai ki jing ka long ba lada du yu khaw nang thi na po Gente Hills dai ba du tang sini ndai ka du ru ya ka jai bri jungi barok ka hap na du na West Khasi Hills syadu Seri Bohoi district kuntop ru sipo Gente Hills hagajing yedai bat kini ke strike ni klam ne kren here kata kemut ko badai uang ulap ta udisi un khot meeting ngi la sai
khut ting ngi le sai ha is jantia hil kat gumta tengin ke jing sai ni kran le sai bat u dusi ngila ya keren hang tei ula pensyair komisioner sekretari ba hoi kene kan theo lut ya baro namar hang ne laong heavy and medium goods vehicles ka umut ya baro ki issue ro kene notification ha nong rim ba bandai general tang ya gawai tangane ngi gerpat ki semen factory uya corporate langge wengi kat tempat dap ya keren hagajing idai bat kene ka red kebat lak fix dengan sarkar ngikwa ke sarkaru ke menteri sistem ya kejeng idai bat kene lengi ladamen empat trekam kene ke kedor ngi ke strat ngi kenjat cekmat ngin lada betrekam ngin strat be ke sarok borok inklusi ke sarok borok tangga tah ngakut kerpat ke semen factory jo ban ya corporate lang gini in like keno ke jin siusi ke ba ayo tangga tah kulai sebab kerpat iki faj baru kamjo yo ban ya trelang hagaju ka benta kene gede ka kayim gayap yang ke jaj benriu jami